Kylian Mbappe ubwo yari mu kademi ka AS Monaco yagiye gusura ikipe ya Real Madrid muri Espagne, ndetse icyo gihe yahuye na idol we Cristiano Ronaldo, ndetse bavuganye ibintu bitandukanye kandi bikomeye. Sasa ngiye kubwira ibintu sogokuruza wawe atigiza kubwira ku mukinnyi Kylian Mbappe, ndetse utigize wumva no mu bitangaza amakuru kuva Kylian Mbappe akire umwana. Gusa abafana ba Messi muri buze kwihangana kuko mushobora no kuza kurira. Kylian Mbappe ubundi kuva avuka muri 1998 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 akavukira mu gace kitwa Bondi, akabyarwa n'umugabo witwa Wilfried Mbappe, akaba ari nawe wamutoje kuva akiri umwana kuko isi ari umutoza w'umupira w'amaguru. Hanyuma nyina bakamwita Faisal Lamari, akaba we yari umukinnyi wa handball ukomeye cyane, ndetse Kylian Mbappe akaba akomoka muri Algeria kubera yuko nyina ariho akomoka. Sasa Kylian Mbappe bitewe nuko isi yatozaga umupira ntabwo byize bimugora nka ba Lionel Messi ndetse na ba Cristiano Ronaldo mu gukura kwiye no kumenya umupira, byatumye ise amufata mujyana mu ishuri ryigisha umupira ryitwa INF Fontaine, hanyuma aza kubaverekiza mu kademi ka AS Monaco. Ubwo ari mu kademi ka AS Monaco ku myaka 13-14 nibwo ikipe ya Real Madrid yamukubise amaso, ndetse basaba AS Monaco ko bamuzana muri Real Madrid muri Espagne, hanyuma agakora igeragezwa. Yagiye muri Espagne rero gukora igeragezwa, agezeyo bamutegetse gutsinda ibitego mu kibuga, agakora madribbles agiye atandukanye, hanyuma akanihuta cyane akerekana umuvuduko we mu kibuga. Igeragezwa rero muri Real Madrid yararitsinze, ariko icyatumye atajya muri Real Madrid icyo gihe byagenze gute? Ise yanze yuko umwana we ukiri muto ava mu gihugu cy'Ubufaransa akajya muri Espagne. Icyo ni icyambere. Icya kabiri yaragifite amasezerano mu ikipe ya AS Monaco, byatumye AS Monaco n'ubundi nayo idashaka kumutakaza, ariko nubwo wenda ibyo ngibyo atari byo byari gutuma ikipe ya Real Madrid itamutwara, ahubwo hari n'icyatumye Real Madrid idatwara uyu mwana Kylian Mbappe, no kubera umuryango utashakaga yuko ava mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma rero ubwo yahuraga na Cristiano Ronaldo ahangaha ku kibuga cya Real Madrid i Santiago Bernabeu, Ronaldo idoruwe Kylian Mbappe murabizi ko kuva akivuka n'ubundi yamanikaga amafoto ya Cristiano Ronaldo mu cyumba cye. N'iki n'umwana nyine wakuze afana Ronaldo byo gupfa. Ubwo bahuraga rero Mbappe avuga yuko Cristiano Ronaldo yamuhaye motivation ikomeye cyane, ndetse amwigisha uburyo agomba guhagarara mu kibuga, ndetse n'uburyo agomba gutsindamo ibitego bigiye bitandukanye mu gihe yaba ari mu kibuga. Sasa twigarukire wenda ku buzima busanzwe bwa Kylian Mbappe, tuve mu byo mu kibuga turaza kuba tubigarukaho. Kylian Mbappe mu buzima busanzwe ubundi abarirwa umutungo ungana na miliyoni 180 kugeza kuri 250 z'idolari. Hanyuma Kylian Mbappe aya mafaranga ntago yarya wenyine, kubera ko yagiye mu rukundo n'abakobwa bagiye batandukanye. Na 2021 yakundanye n'umukobwa witwa Emma Smith, hanyuma aza gukundana n'undi mukobwa witwa Alicia, hanyuma aza gukundana n'umumodo wabiciye bigacika witwa Ines Laur, uwo nguwo nawe baje kukanyuzaho. Hanyuma Kylian Mbappe mu mafaranga ye agiye afatamo, hanyuma akagura imodoka zigiye zitandukanye kandi zenze. Hari n'imodoka yagize gutunga yitwa Ferrari 488 pista ihagaze amadolari arenga 500. Hanyuma yatunze zirimo Mercedes Benz V Class, atunga zirimo Volkswagen Mativane, atunga imodoka nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero tugarutse mu duhigo Kylian Mbappe yagiye ashyiraho, nuko yaje gutwara World Cup akiri muto cyane ku myaka 19-18 2018 hafi ngaho. Hanyuma ndetse kuri World Cup 2022 yabaye umwe mu bakinnyi batsinze hat-trick mu gikombe cy'isi kuri finali. Hanyuma Kylian Mbappe muri Real Madrid agahegwa yesa kuroka Ronaldo no gutsinda ibitego birengeje 59 muri sozo imwe. Murabizi ko ibyo bintu Cristiano ari warabikoze, ariko Kylian Mbappe yarashe bikuraho. Hanyuma wenda ibindi bintu Kylian Mbappe yagiye akora nuko Kylian Mbappe kuri ubu ngubu ari we mukinnyi wa kane uhembwa amafaranga menshi ku isi, afata miliyoni 95 buri mwaka ahabwa na Real Madrid. Kylian Mbappe rero ewana yashyizeho uduhigo twinshi tugiye tandukanye, ahubwo munyemerere tuzagarukana no muri part 2 yiwe, ariko tureba noneho uduhigo yagiye ashyiraho ibikorwa bigiye bitandukanye yagiye akora by'umwihariko muri football. Bamwita Kylian Mbappe. Hanyuma ngira muri comment, hanyuma umbwire icyo murifuza ko twazagarukaho ubutaha. Umukinnyi udasanzwe Kylian Mbappe, naho ubu ni njyewe Nyitahozo. Mbibutsa ko kuri Instagram twitwahozaho TV mu gihe mudufollowing.